Spoštovane dame, cenjeni gospodi, moje ime je Joško Penal in dobrodošli v najnovejši športni oddaji Institut Zemljokrado. Po slovenski uradni olimpijski disciplini, imenovani met polena pod noge ter skok čez plot, imamo novo pogruntavščino, v kateri se bodo pomerili predstavniki bivše Republike Jugoslavije. Zakaj gre? Gre za disciplino zemljokras. Kako se odvija in kakšne taktike imajo posamezne republike, pa poglejmo si sami. Kar za mano. Najprej pojdimo na sever bivše države, k Slovencu, gospodu Janezu. Gospod Janez, pozdravljeni. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kakšno taktiko ste vi obrali? Mi smo obrali taktiko kot predsedujoči, torej smo izbrali taktiko. Što je, susjede, dobar dan. Mi smo torej izbrali taktiko, pa kam rinete vi? Pa mi su tu uvijek Hrvatska zemlja bila, kao što znate, susjed. Tu. Kaj porečete na to agresivno taktiko prisvajanja ozemlja? Ja, da bomo mi obrali, upozorilo noto bomo poslali. Samo se ti žali susjed Slovenac, pa će tvojim prijateljima u Europskoj uniji, pa će, vidiš, to je od uvijek bila podalpska Hrvatska. Historija kaže, podalpska Hrvatska. Jeste vem kaj naj? Upam, da bodo stvari šle na bolje, kaj ne da? Ne bodo. Hvala lepa, gremo naprej. Pojdimo do predstavnika Bosne in Hercegovine. Kot vemo, je Bosna že gostila olimpijske igre, verjetno so zato dosti bolj pripravljeni, pa poglejmo, na kakšen način so se pripravljali. Dobar dan. Salam alejkum, Jarane. Lep pozdrav. Kakšna je vaša taktika? Kaj počnete? To ništa, ja pržim kafe. Jeste li vi za jednu? Ne, hvala. Ne bi, hoćete neki suvenir, hoćete džezvu, vučka, piramidu? Tudi ne, hvala. Ništa? Ništa. Fuck you. Prosim? Ništa, pitam, hoćeš bar tu fakije da ti sredim jednu, ha? Tudi ne, hvala. Pa pojdimo naprej. Pojdimo do predstavnika Srbije. Kaj počne in kako se pripravlja? Poglejte, izgleda, da ima improviziran žar. Ali je to del taktike, ali gre samo za malico, pa naj se izjasni kar sam. Pa lepo da nešto pojedemo, glavni smo vruće. A što se tiče taktike, kao što naš narod i ova pesma lepo kaže, ovako. To vrst glasbe lahko poslušam samo, če sem pijan. Pa zljutaj, nije obžam. Pa pojdimo naprej. Pojdimo do najnovejšega člana olimpijske družine, najnovejše države, mlade, demokratične Kosova. Pozdravljeni. Pozdravljene. Kakšna je vaša taktika? Naša taktika jaškam, peška, džifta, džif, familija me džeca kalim. Familija? Džeco! Eto, to ti je Latifi, Hadžifa, Talimi, Manita, Talina, Hadžifi i Baljani. Ali je to vse? Nije. Džeco ženo! V redu, zaenkrat naj bo dovolj. Poglejmo naprej, gremo k predstavniku Makedonije. Kakšno taktiko imate vi? Na ova utakmica se pripremаме се посебно истериолошката погледата, да се бранимо од овог Грката и Шиптара са посебна метода во Александра Македонскот. Хвала Да се никој не петлјата у наша земја Република Македонија, нити са северата, нити за југата. Še enkrat, hvala ta. Pa pogledamo naprej. Tukaj je predstavnik Republike Črne Gore. Moramo ga prebuditi, izgleda, da je utrujen od poti. Prosim za komentar. Jesam vam ja kaskader. Niste, ampak se že modi. Vsak čas se bodo igre začele. Disciplina bo prvič v zgodovini olimpijskih iger ugledala luč sveta. Odštevajmo, odštevajte z mano. 5, 4, 3, 2, 1, zdaj! Kaj se dogaja? Slovenec in Hrvatci še zmerom predivata za korito. Bosanec pije kavo, kadi cigaret. Srb ima žar, peče čevape, tipično tradicionalno slovensko jed in se ne sekira preveč. Poglejte Makedonca, kot da bi snemal drugi del Aleksandra Makedonskega. Črnogorec še zmerom leži v nizkem, tako imenovanem ležečem startu. Ampak kot kaže, je najbolj uspešna družina iz Kosova. Poglejte, razširili so se vse bivše republike Jugoslavije. To je to! To je družina, ki je najbrž zmagovalka. Za dokončno odločitev pa počakamo na odločitev Mednarodnega olimpijskega sodišča iz Haga. Hvala lepa za enkrat, to je bilo to, jaz grem na pivo, adio.